Imodoka zihenze gutya ku buryo zibarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'Amerika zatangiye kugaragara kuri iyi si nzima mu mwaka wa 2009 kuri Bugatti Veyron, imwe mu modoka zihenze cyane zakozwe mbere. Ni imodoka hanini ntoya mu bunini kandi zigendamo abantu bake ndetse nyinshi zigendamo abantu babiri gusa, ariko kubera umwihariko wazo ikoranabuhanga ryo hejuru riri muri izi modoka, imbaraga za moteri, umuvuduko wazo utibagiwe n'uburyo zigaragara inyuma, bigatuma iyi modoka yigonderwa n'abajejetafaranga gusa. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imodoka za mbere zihenze 10 muri zo ziyoboye izindi, zakozwe n'izihe nganda, zigura ngahe, ni bande bigondeye umunezero ungana gutya. Reka tubivugeho. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Bube Explore, urakanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro nk'ibi umunsi ku munsi. Ndi Aime Christian. Zimwe mu nganda zikora amamodoka zimaze kubaka amateka akomeye ku rwego mpuzamahanga kandi zimaze igihe kitari gito zikora amamodoka. Aha niho dusanga Automobile Etoile Bugatti, uruganda rwo mu Bufaransa rwashinzwe mu 1909. Ubyumve neza ko ari imbere y'intambara ya mbere y'isi yose. Ni uruganda rwashinzwe n'umutaliyani witwa Etoile Bugatti wavutse mu 1881, ndetse ni nawe waje kuba yitirirwa uru ruganda rwamenyekanye mu gukora amamodoka meza kandi agendera ku muvuduko wo hejuru, dore ko mu myanya ya mbere mu marushanwa y'imodoka habarizwa Bugatti gusa. Aba nibo bakoze imodoka dusanga ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde rw'imodoka zihenze kuri iyi si nzima. Bugatti Diva, $5,800 by'amadolari y'Amerika. Izi ni miliyari 7,599,000 amafaranga tuyashyize mu y'u Rwanda. Ni imodoka yakozwe mu rwego rwo guha icyubahiro Alberto Diva, Umufaransa wamenyekanye mu gutsinda amarushanwa y'imodoka inshuro nyinshi mu myaka yo mu 1920. Ni imodoka kugeza ubu zimaze gukorwa ari 40 zonyine, dukurikije ibivugwa n'ikigo cy'ubuvumbuzi bw'imodoka cyitwa Exclusive Cars, kivuga ko 1/4 cy'izi modoka zose ziherereye mu mujyi wa Dubai. Kuva imbere ugera inyuma ni metero enye na santimetero 60 n'ubugari bwa metero 2 gusa. Kuva hasi ugera hejuru ni metero 1 na santimetero 20, ndetse ikaba ifite n'uburemere bungana na toni 1 n'ibiro 900. Zakozwe gusa hagati yo mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2021, ndetse zakozwe zose zahise zigurishwa mu minsi ya mbere yazo zigishyirwa ahagaragara. Bugatti Diva ni imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 236 mu minota 60 gusa. Niyo dusanga ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde. Umwanya wa 9 turahasanga imodoka yitwa Huayra Imara Roadster, $6,000,000 z'amadolari y'Amerika, ni kwigura miliyari 7,861,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka ikorwa n'uruganda rwa Pagani, imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 238 mu isaha imwe gusa. Kugeza ubu ni imwe mu modoka bitwara igihe kinini n'imbaraga nyinshi kugira ngo ikorwe yirangire. Imodoka zo mu bwoko bwa Pagani Huayra zatangiye gukorwa mu mwaka wa 2011, zikorwa ari 100. Uruganda rugenda rwaguka ari nako banakora izindi nyinshi. Mu mwaka wa 2023 nibwo uru ruganda rwakoze izi modoka zibarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'Amerika. Ndavuga nk'ingiyi yitwa Huayra Imara Roadster, ndetse banatangaje ko zizagarukira ku 8 gusa. Ndavuga yuko ari 8 zonyine zizakorwa. Imwe muri zo yahise igurishwa muri Miami Beach muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru ruganda rwa Pagani ni narwo rwakoze imodoka dusanga ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi kuri iyi si nzima. Huayra Quadrangle, $7,600,000 by'amadolari y'Amerika. Izi ni miliyari 9,957,000 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Imodoka igaragaza ubuhanga n'imbaraga z'Abataliyani. Imodoka ifite uburemere bwa toni 1 n'ibiro 200. Bakaba baramaze imyaka isaga 2 yose bakiri kuyikora.
imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 217 mu gihe kingana n'isaha, ndetse 5 zonyine nizo zateganyijwe ko arizo zizakorwa. Hamaze gukorwa 2 muri izo 5 zateganyijwe, haracyabura izindi 3 zose. Kugeza ubu izakozwe zose zamaze kuba zagurishwa. Ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi kuri iyi si nzima niho dusanga Mercedes Maybach Exelero, miliyoni 8 z'amadolari ya Amerika ni kwigura, miliyari 10 miliyoni 481 amafaranga tuyashyize mu y'u Rwanda. Ni imodoka imaze imyaka 19 yose ku rutonde rw'imodoka 10 zihenze kuruta izindi ku isi. Yahise ishyirwa kuri uru rutonde guhera mu mwaka wa 2005 igishyirwa ahagaragara kugeza na n'uyu munsi. Ni imodoka ishakwa n'abantu benshi kandi ikoranye ikoranabuhanga rihanitse. Imodoka yagaragaye bwa mbere mu mashusho y'indirimbo ya Jay-Z yitwa Lost One mu mwaka wa 2006. Umwe mu bayiguze mbere ni umuraperi w'umunyamerika witwa Birdman mu mwaka wa 2011, ndetse kugeza na n'uyu munsi zihari 12 zonyine zimaze kuba zakorwa. Ni imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 350 ku isaha, niyo dusanga ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde rw'imodoka zihenze. Ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde turasanga Bugatti Chironti, miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika ni kwigura, miliyari 11 na miliyoni 792 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Imodoka yakozwe mu kwishimira imyaka 110 Bugatti yari imaze ikora imodoka. Bugatti Chironti ishobora kuba yagendera ku muvuduko w'ibirometero 380 mu gihe kingana n'isaha, ndetse hateganyijwe ko hazakora izigera ku 100 gusa. Kugeza ubu 1/10 nizo zonyine zimaze kuba zakorwa, nazo zahise zigurishwa ako kanya. Abakire ku rwego mpuzamahanga ndetse n'ibyamamare nka Cristiano Ronaldo ndetse n'uwitwa François Perado bazisamiye hejuru. Iya nyuma muri zo muzagurishijwe yagurishijwe tariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa 5 Rolls Royce Swift, miliyoni 12 n'ibihumbi 800 by'amadolari ya Amerika. Izi ni miliyari 16 na miliyoni 770 zose tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Imodoka itwara imyaka 4 yose kugira ngo ikorwe irangire, ndetse ni n'imodoka y'igitangaza kugeza ubu kuri iyi si nzima. Imodoka yatangije ibikorwa bya Rolls Royce byitwa Coachbuild, ndetse yakozwe hagendewe ku modoka yari isanzwe iriho yitwa Phantom. Imodoka igendamo abantu 2 gusa, ifite amabara meza nk'uko igaragara inyuma. Kugeza ubu hamaze kuba hakorwa imwe gusa, nayo yagurishijwe ku mukiriya wa Rolls Royce guturuka muri Hong Kong, Sam Lee uvuka ku muherwe Miguel Samuel Tak Lee. Dukurikije amakuru atangwa n'ikinyamakuru Top Speed, kivuga ko iyi modoka ishobora kuba yagendera ku muvuduko w'ibirometero 250 mu gihe kingana n'isaha. Ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi kugeza ubu niho dusanga Bugatti La Voiture Noire, miliyoni 16 z'amadolari ya Amerika, miliyari 20 na miliyoni 963 zose tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ni imodoka ya 3 igaragaye kuri uru rutonde yakozwe na Bugatti. Ikigaragara nuko imodoka za runo ruganda zikundwa n'abantu benshi ndetse zuzuye ubwiza n'ikoranabuhanga rigezweho. La Voiture Noire bisobanuye imodoka y'umukara, black car mu rurimi rw'icyongereza. Ni imodoka yakozwe mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 100 Bugatti yari imaze kuri iyi si nzima. Imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 420 mu gihe kingana n'isaha. Isibye ko imodoka ihenze gutya, ni n'imodoka igaragara ku rutonde rw'imodoka zikunzwe kuruta izindi kugeza ubu. Mu modoka zihenze kugeza ubu kuruta izindi kuri iyi si nzima, ku mwanya wa 3 turasanga Pagani Zonda HP Barchetta, miliyoni 18,500 by'amadolari ya Amerika ni kwigura, miliyari 24 na miliyoni 239 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Niyo uruganda rwa Pagani rusaba kugira ngo baguhe ino modoka uyite yawe bwite. Imodoka ya 3 kuri rutonde yakozwe n'uruganda rwa Pagani. Izi modoka kugeza ubu hakozwe 3 gusa, ndetse 2 nizo zigaragara ku isoko, kuko indi ya 3 washinze uruganda rwa Pagani ari nawe rwitiriwe niyagendamo. Ni imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 375 mu gihe kingana n'isaha, ndetse ni nayo modoka ya mbere ihenze ikorwa n'uru ruganda rwa Pagani.
ibyuma bikoze iyi modoka bigaragara neza kandi birakomeye cyane, ndetse na moteri yayo ifite imbaraga nyinshi, nibyo bituma ino modoka igaragara kuri urutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi. Rolls Royce Boulter niyo dusanga ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde. Miliyoni 28 z'amadolari ya Amerika ni kwigura miliyari 36 na miliyoni 686 zose tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ni imodoka imara igihe kinini ikorwa, ndetse ni n'imodoka yamaze igihe kinini kuri uru rutonde iyoboye izindi zose zihenze. Ni imodoka ya kabiri yakozwe muri gahunda ya Rolls Royce yitwa Coachbuild. Ni imodoka ibasha kuba yagendera ku muvuduko w'ibirometero 305 mu gihe kingana n'isaha, ndetse ebyiri muri eshatu zizakorwa zashyizwe ahagaragara ku itariki 27 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2021. Jay-Z n'umugore we Beyonce babaye aba mbere mu kugura ino modoka. Niho dusanga ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi kugeza ubu. Imodoka dusanga ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'imodoka zihenze kuruta izindi kugeza ubu kuri iyi si nzima, tuhasanga la Rolls Noire Dropter, imodoka yakozwe na Rolls Royce, ndetse yakozwe ari iya gatatu muri gahunda yayo yitwa Coachbuild. Kugeza ubu niyo modoka ihenze kuruta izindi mu modoka zose waba warigeze kumenya kuri iyi si nzima. Igura miliyoni 32 z'amadolari ya Amerika, izi ni miliyari 41 na miliyoni 927 zose tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Kimwe mu bituma iyi modoka ihenda bingana gutya ni uko imbere hayo ari heza nk'uko ubwiza bwayo bungana uyirebeye inyuma. Rolls Royce Motor Cars yashyize ahagaragara iyi modoka mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2023. Yari yazikoze ari imodoka enye, 3 muri zo zahise zigurishwa ako kanya. Ese kuri uru rutonde nihe modoka wumvishe wishimiye kuruta izindi? Igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye ino video urabidusangiza muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uyu muyoboro wa Bube Explore, urakanda subscribe. Naho ubutaha.